Ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da saznate da li je vaš računar muško ili žensko. Sve što treba je da pratite moje korake, to jest da napravite novi text file. Ja sam već napravio. Morat ćete da unesete kod, ovaj koji vidite trenutno na ekranu. Njega ću da ostavim u deskripciji. Zalijepit ćete ga u novi text file. Sačuvat ćete taj file pod bilo koji možete staviti ime, znači ići ćete pod save as. Samo važno je na kraju da stoji .vbs. Idemo save. Ovo sve isključujemo. Znači trebalo bi da vam stavi na desktopu, to jest da vam stvori novi file koji bi izgledao ovako ili slično, zavisi na kojem Windowsu. Kliknite dva klika na njega i onda će vam reći određeni tekst, am I male or female. Glas koji čujete, znači ako vam je ženski glas, znači da vam je računar žensko, a ako vam je muški glas, znači da vam je računar muško. To bi bilo to.